tanggal 10 Muharram teh lain letik-letik sejarah. 10 Muharram eta sejarahna Masya Allah. Hiji ketika Kangjeng Nabi di Mekah ke Madinah, begitu datang ke Madinah orang-orang Yahudi puasa. Yahudi di Madinah puasa. Cak Kangjeng Nabi akhirnya eta Yahudi paruasa puasa naon? Bebeja cek Yahudi. Kami manu mantak puasa mengenang masa kejayaan Nabi kami Musa. Panjang Taurat. Nabi kami Nabi Musa baheula disalametkeun ku Gusti Allah tina kejaran Firaun sekaligus dikusrukeunana sekaligus dimodaranana Firaun, dikeremlah Firaun. Kanjeng Nabi Musa salamet, Firaun ngubrus.